O te whewhewhawheloi mō whaatalo whantu I le mai mō whawhonga le atunuu, ne le nei fo I vaenga le whiawhi. O le aso lua le nei, o le aso lua le nei o le masina o November, o le nei tausanga lua awhe, lua se fulu ma le tolu. Ia o tele foi o le ua lama lama whaiu, ia ngā ruenga matiu te whai o le tātou atunuu. A o le whaitaunga lava I o aso lungo le kalena, ia o le tātou atunuu. Ia o le aso lua su tasi le nei, ia o nei masina. Ua whamalo le whai o le whaiva, whamalo fo I le wholau, malo fo I le langi e mama, I le paia ma le maru lasi lasi a meise o pa anga tō tino a le tātou pulo kalame nei o le TAUTAI A'E. Meise fo I o le tātou tautua, ma le unanga nei o le Bluwave TV, he le ngata o lona ofisa utu I New Zealand, ia meise fo I o lona ofisa I Samoa nei. Mai fia fo I whaafilo I atu, I lau whai ngā ruenga te tofi o le tua, so se whanta whaitaulanga lo no manu, ia wala fo I le whengai o le atunuu, ia mwheau o ngā ruenga, meise fo I o polo kalame ua mai ona whata o te mwhata tia mo le nei masina whaiu o le nei tausanga. Ia o le nei fo I a whiawhi o te whailo atoi fo I lo tō mai mo mai, o le mwhai fo I o na no foia le no foa masani o le tātou polo kalame nei whiawhi, le whitalainga I le vai malai, le tō whai asiata, ia ono nisi lau fo I o tūlanga le ma alofia. Le fo ua bawaisi ia lau, ia mawhai ai o le tātou tala noa, ma ui fo I seava noa o le tātou ofisa I Samoa nei, ia tātou te whaasoa I fo I, ia matala noa, ia whaatalofa atuai, ma le nganga e tumu I whaaloalo I lo tau pa ia ma lo o tau mamalu. O le vai aso fo le nei ua tele ina tauulunga ai ia suenga nei whanau a meise lava o kolisi maulunga. Le asa whanga so la matamai le vai aso donai ia la tau suenga fo ia o le vasenga le se fulu lua ma le sefutolu ia ma le vasenga se fulu. Le ala ua tele ina mai au te lo le u whanga solo suenga whaiu e whapena ona whai ai tongi. Ia mo le nei fo I tausanga whale o onga la tau ia lua awhe lua tolu ia I loa ai oe le tamaititi a onga ia le tūlanga sai ai lau suenga te lo fo ina e te mawhana pe a whai ia nasa e su atu le pepa o kei ia ma le lei fo I le tūlanga sai ai lau stari na masina u tō nai manawa ia so utea ia ele pina fo ila o le ngala ke mawhanga awa I le skimi fo le e te manatu ai ia e sao lau tali o le mele ia e uma mai a mai le pepa ile ai e sele mea lau e tuunga le tali na e te tau ona tali ai le mele na e mawhau ia ai o te iloa ia e mamori atu le whaamalo ia I au tau sunga I whaia onga e le ngata I lea o nei whanau lea sa whenga I ma le tauina o le taua ia o le mawhau mo le sa I lina lava o le poto ma lea te mai. Whaafelo ai mwhatalo whātu I tātou pāanga masani o whelava ia se vaenga o nei la rolangi o mafuta mai ai o Amerika, Alaska, Seattle, o Melbourne, Australia, Sydney, o Canberra, ia o nisi o vaenga o New Zealand, ia o whelava, ia whatalo whātu Amerika Samoa, ai o te manatu foi, e to tele foi tātou sui, ia o lo mai moa mai le tātou blokalame nei, e no foi Samoa nei, ma whailau tala. Ana fisama o atu ai ma si uso ia Oscar I o le market. Ia tau wala au mai le ngo TAUTAI A'E o le market. Ia no winga. O le to tele au I tātou I nei. Ia o le mai mo mai le tātou polo kalame nei o le TAUTAI A'E. Ia au te ofu o lofa mo whaafeilo ia tua ia te outou. Ma lo lava le folau nungi ma. Ia o koi kiki hau masi ka kou whainga malanga. Whaamalosi mai la walo. Ia ua te whaamai ua e ia leisi. Nā la koi kiki ia la fua I le foi. Ia ai whaamai loa. Ua ke whaamai e whaamalosi mai ia lor ka kou wa. Koi kiki ia kaunua koi le whai ungo le nei tausanga. Ale me foi leu mali ai le pasi atu I o I sae o saute o se sefo so se vaenga o latino. Ia ua mata ona matua e sasa ona e te vai le teimina nei ni o loa masani ua na o loa le kirisimas. Ia I supermarket e te alua tu ua afa lesi afa atoa le supermarket. Ua na o loa lava o te waile la au kirisimas o ornaments o meo pulo kirisimas
o me o pepa e whapena ona ta ui ele mea lofo le kirisimasi e o i la e o la e kirisimasi ele ngata la o me o whaata o me o loa nei ia mo le kirisimasi ia o mo le mawina fo i le tūlanga o me o whaafiafianga masasa wa e whailau tala wa matauna e whaalongoina wa i le toe seasa e toe whaalongo i le pese fo i le leo le tauwanga li i se whaate te inga whaingo fie o pese o le fia i le atunuu i le nei vaitaimi o te le aina e pasi atu i hao le silver pearl o le chinko pearl o pese na le wa mata ona na tātā ni teimine wa mata i ona la lata mai i whaalongona o tātou tangata ia le taimi ma le mea leo le aho iai te pei o le kirisimasi ia pe foi la ona iai le whaamoemoe na le whaamanatuina o le whanau mai o le mesia e whaamanatu e le kirisiana uma i le aso luas furu lima la o le masina fo le wa aso luas furu tasira nei ia runa winga wa le uto e mamau pe a mali toi fa toi lima vai aso ia ona tātou whaamanatu leo le na aso tāua ia mo le kirisimasi ai le I aru le tātou polo kalame ia avei le nei vai ngole o le tātou polo kalame e momoli atu ai le whaafitaitele ma le whaamalo ia ni alo whaanga mo le pofo i e tātou sponsors le ua tātou taunu mai le masina lona se fulu ma le tasina nei ana le sea noa ia le tautua ma le lango tātou sponsors o nei tamali I fo I o le atunu ia se manu pe nei ai longa tātou te whaawawina mai le nei polo kalame I le masina lona se fulu ma le tasi o tātou waulia ia I e whaafitai atu ai le sunga le whaawhengainga I le sunga I tole foa Larry ia la vea tu pa I la vea ia maise o le tautua le tātou Tasi Market le fale o loa numero tas ia mo tātou o loa mai sa mo nei o nei tā ole nau tala no ai fo I le swinga le ua iai nei mo mātou ia malanga mai whafo. Ia ua te leina o maile to e tangi sāni a lātou umu e awe. A whai atu ia e whamalitala. Ase o mea nā la ua umai o New Zealand ma Australia. Ia o lona winga. Ia mo le sila fio. Tasi Market. Tasi leo o tātou supermarket I nai New Zealand. Ia le ua maua le avano e mawhai o na whai pā angai ma tātou au whai pisi nisi. Fo ia whai whato angai nei la tunu. Ia wina tua ia tātou ola. Kusala o loa umai e mawai nei. Ia I le toi papole ia mātou I New Zealand. Ia manisa bai ngā Australia. O le ua maua umai nā tunu e pe o le talo, o le luau, o le pepe. Ia au te lopa wana o le vai ngā e mo ia e le maua le taste ai o le mele o le pepe. Ia wai pēna o le apa pepe le avatu. Ia ai si vanga nā lawa e sauni. Ia whato ai la ngona le o le taste ai o le pepe e pe a o na e alu valu lau popo ma te tau lau niu. After yatu I le vaenga le tātou PacificEzy ia le sunga ia le o pepe tuni a tala I lene ia maise o le tātou tautu o le Digicel ia after yatu ia I lau fionga ia maise le pulenga I le ngatana ia e mamoli atu fo'i ia le whaafteitele I le sunga ia Christian ia ma le tautua maise o le tātou company malosi le Samoa ColourShop o te lofu walata ia sufifia ia mawale avanoa ia whea ia le tātou Samoa ColourShop ina tonu ai le mga tolu nai I nai matawhele ia e longo fia wai pito I lumale e te pasi lo le McDonald le McDonald pa whai e te alu atu nei le McDonald te alu nai o I e whefo I le walu le tai I o I matawhele ia o lo ula I tu tau matau e te se so atu amal vai fo I le Samoa housing fale fona ia ia la kuala ia o lo wafenga la te alu te tonga fufua ia o lo ia ila le fale na Samoa ColourShop mai se ana I mātou a inga ia ngai mai wafu o le lesi le ala tau wha moe mana I polo ke te o mai whai a inga nei I a inga nei ia le o mai e su eni vali e le fale ma mea wha pena wha au le lei ai lo sa ia manisia o loa uma wha pena me tau wha to anga ia le mau mena I le ColourShop ia ina I whea foi I le tātou au nanga na ia au te loa ia o le whaatalo wharena whaapitoa ia mo tātou sponsors I le nei vaenga o le afiafi ai o le tātou porokalame ia o le a tātou tala noa ma whaimea whaanga solo inisio vaenga lo toibo nai segment o tātou porokalame o le TAUTAI A'E I le nei afiafi ai o le anga iatu I tātou malolonga a tōtali mai o na whaau lea o le TAUTAI A'E o le nei asolua.
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and together with Digicel. If you feel PacificEzy whaelo atu lana whapitoa whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tāla ko sau nia mole masina a tō November. E se fulu whaelonga e se ina i aso tō na i ova i aso te tasi. Awane ngalon download ma whao ngale PacificEzy app i lau telefoni whewai. Ma lafo ai au tupe whamomoni e au no ma sau toi taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo taimi ai mai se wa taunga tāle penisini. Olo whanga soro whapitoa e nao le 5 tāla al tongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe whamomoni e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha. PacificEzy o laupa anga mo tupe whamomoni Samoa. Talo whātu i le mai o le tātou e tunu. Ia, o ha mai le nei afiafi o te lo fo o le ua te le mana vanga luenga bo le ua te isa le tūlai 5 i mātou i Samoa nei. E manatu fo i whapena New Zealand. Ia, o te a fo i le tūlai 5 New Zealand. Pau la le se senga wa e masani ono utala noa i nisi fo i o a inge New Zealand. Ia, i te le lana na mana va fo i le ua pōni sa mātou nei. Ia ai matala no ala le video call te tilo tu o te ale fitu mātou nei la uponsa ia la ia o te mai New Zealand te lo pauna le se senga o tātou Samoa nei New Zealand tu so le tu sa tātou taimi ia se ia le o tātou la a pe va vela lo mātou la ia tu te se le lo tātou la na New Zealand mai so la to mafuta mai na Australia ia America nei le fai to tātou tai manuia a te ufa talo fa mai le o America tu sa fai ta manuia nei o wala te le tu la sfulua wa te isa le tula sutas ya ai komeni mai lalo la Amerika na Seattle ya Washington o te ale lua ile wuli ya o le lua na le wuli pe a fuala ya o man tu o mo ta to waso ya la songa fu o te lola le temina ne ya te lo wala te na pongi o i Amerika pe a fu ya le temile sa ta o mai na nei ile tato polo kala militai au le tai au muia ai o Samoa o me masani a o ile ya ni me fo o me masani a lo tutupu lo tātou o tunu o na nei le tai au le sa pe no utala no atu tai au sa tau fatu ai atu ai le tātou tai manuia na fai ai sa o ai atu ai le sauninga fa bitoa na fai ai le fatu tonga o ila to e to se fulu maltasi le sa fili ma to fia e tātou kapeneta fa maunia kapeneta e vea ma ofisa silio pulenga ma matanga luenga se le tatu malo o nisi lau ilato na fili ele tau sangan te nei ai o le fatu a mau se ava no le ia i le tau fa ingo nei tau sanga ia e fa tau to alo ia i la tau i luma lana fionga i la mamangu le malo tu ma le fano ba le to asu la vi lua o la tau la nei fa tau to i le so e au fi ai le CEO por silio pulenga matanga luenga o a onga manga nu le afionga le ia au Chris Haselman o le isi tātou CEO na whātau toi le so le CEO fōle le vāinga le Shross mana tua mai ia o le CEO taluai le Shross
ia le na fa ma vai mai le fionga ia taua ia doctor seu ia o le wa ve nei ma CEO fo o mtanga luengo fa to anga fainga faiva o le ala o se ia fiso doctor fia me leo ia o se tasi o le italovo o le sfulu tau sanga o fainga luenga i le shros ia le wa ve nei ia ma faululunga o le na fo i vaenga ia po o whaapatonga ia o enga whaasai nisi ia le tātou tunu. O le sunga ia whanoti talai tupu lia taefu ia o le CEO na le tātou vaenga le MCR po le Ministry o le custom ma le revenue o le vaenga le o tiute ma tupe maua le tunu. Ua whatautua fo'i le sunga ia kolone tikeli o ia lea o le CEO o le whailau tusi o le vaenga le PacificEzy mana tua mai o le tasi leo to finga o le whato a whai tu se sai ei mua a pisa avea ma secretary a o lea la ua whato a lo ia ma avea ua ta ua ia o se officer sili o le officer sili la pūlenga o pūlea tangata whainga luenga le malo ia le ua whaapale ina ima whiwhili ai le tasi na yoli i talavu te le sunga ia kolone tikili le na whaapena o na whaatauto ina i le so o le malu Celestina puleanga Menireti o le CEO fauna le tātou Samoa National Provided Fund ia po le vaenga na le nupi wha po le whaapatonga o whaapatunga tupe mo le lumana i manuia o la tunu o le sia tātou CEO o mua au tau silipa o le vaenga a le DPS po le Development Bank of Samoa. So tia mai vasa te ti mai a tio o le CEO le na o le Samoa Housing po le whaaptonga o whale Samoa. O tawhesila whai piniu Filipo ia o le General Manager po le pulasili na o le tātou Samoa Shipping. Manantua mai o le Samoa Shipping. Le sa pule le fionga le li minista, le ua veni me minista mta ngā luenga tupe. La fionga ia lautimu ia a foa a vaai, po lese vaai. Ia wha ma vairo ina ua whaile le whainga pālota titia vai maunga tonu. Le rana wha ma vairo a lua ilo le pālota, ia lantu loa manu malo. Le ala ua vene me minista, ia ma vanoa ila no foa na o le pulusili. Le ala ua tō fiai, le sunga ia tā whesila whai. O lesia tātou CEO o le fionga ia tuia whelolo Alexander John Stanley. Hea po o le tātou komisina na whainga pālota o tuitonga Christina Angela te o whaitele. Ia o ia le ua pūle le vaenga tausi mawainga po le public trustee. Ia ma le sunga ia tui fuisaa pātila a mosa o le pūle sili na o le tātou universite au o Samoa. Ia o le aso tai au ia moe tawalunga ai le fono tuliloa po le follow-up visits a le tātou vaenga le UN. O le follow-up visit le le UN po le committee le o malo fatas ia le committee whaapitoa le mo ia te tau tamaiti ia po o le human rights le ilalo le vaenga la le o le rights for child le ala whaapena ona usuia mai sa mo na usuia a mata mai le songa fua ta hea le wha moe tau lungai le fontanga a o le tausanga lu olu se fulu mo le te whaamatili o le fontanga sa urua usuia ai le fontanga nei al committee o vaenga i o meo o ia tau tamaiti i Samoa ma o Samoa fu ila tunu mua ua mawhai ona whai e fontanga nei o le masani o fontanga nei al committee nei e whaatino lava i tonu o le quota i le headquarter ale malo whaatasi Geneva po New York ai o Samoa la le na whai e tausanga lua whelu se fulu. Ia le ala pe ona tau suia maila i le tausanga. Whaatala no ai ia mwha mautuni so whengainga i le amana ia ino ai a tau tamaiti ua tele na pule sea. Ma a fiola to ia tau no sawanga loto i whale o ainga ma si o mianga. Le tele ina tātou mai tauina ia ua tumu ai ia niso whala tonga pero Samoa Victim Support. Ia ona isi o vai ia lai fo i fola sanga na valaulia foi ia niso a onga pio na ia le mo sa vau ia le onga le Vaiala Beach ia le fo isa o le onga le Vaiala Beach ia o le na valaulia ai le tamaita i le vasenga fitu o ia le na le sa fa ia fola sanga fa masui a onga o mana valaulia ia po san pepa tu so le la velunga le panels ia ile consultation le lo fatino nei ia le fa mai ai nei le aso ta hau a talo fa masinonga ia
o le mta upu fo ile ile sunga ya va brown malona fale tu le silfia ya le na tau fia le o leo ona o le o ni fa upunga fo ia la o te fai i lunga o le social media ia tu wa ia nisi ia pe ona tu wa ia ma fai fo ni tala fo ia fa sanga i ni suia le HRPP ma o fo mtanga luengo leo le lan tau fia leo le la o te tala i tua fa tali ai le masina fo tu la ia i lunga fa sinonga pe ona isi am ta upu lo la ulunga la vai ile nei vai taimi ia mai so le tau fai uingo le tau sanga ia i Samoa ne awa tele ni sina fasile mai ia po to e fai se ta tu tau vanga moli fo ia moli kirisimasi ia o te loa u afa pea se u a o le te mana tua o le tau sanga le te nei na ta ofia le fa mo na mana tua mai ia le sa ta ofia le to e fai o mana tua pe o tau sanga tua pa ingo tonai na fai e fa mo na sa fai fa tau vanga ia tau sanga la lente ia na tau fia le vaenga na ai sa tu o fai talia a mata nga luenga ma business ia pe la tu te foi le fai a mo le fa le ino le tau langa ia wa ke lo ko kilo la ko in fisi le mai ia o la ko fo ia la fia kau va ia mana o fai ia le se me o ia ai mo le tu langa la vai ia wa si le fia la tunu ia ele o to ia fa mo fa pena le tatu malo ia o to fai ia o le tātou talana mo mea lo te tupu i le tātou tunu o le fui vaenga le polo kalame o TAUTAI A'E. No nau e manino ai ma e sila fia nisi o fuafuanga ma nisi o wha moe i lo tātou tunu o Samoa ai. Tātou atu tātou malolonga toi e taliu mai ia o na wha wau lea o nisi o vaenga o toi o le TAUTAI A'E i le nei afiafi. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. E fia PacificEzy fai lo atu lana whapitoa e whase fulu whai longa tupe tai lua se lau tala ako sau nia mo le masina a tō November. E se fulu whai longa e se ina i aso tō na i o vai aso te tasi. Awane ngalon download ma whao ngale PacificEzy app i lau telefoni whawai. Ma lafo ai au tupe wha momoni e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai mai se wa taunga tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le 5 tala al te tongi pia whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo awa no pele direct transfer mo au tupe wha momoni e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga wala au le telefoni o valsalau o tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha PacificEzy o laupa anga mo tupe wha momoni Samoa. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengala mo video ko ay. Among yo kulos fangau mo bakulo taro fakal choy celebrate los fangau yo chamisina. Sorry, if you po. Ah, sorry. Ang amian kasi los fangau FC PV. Uso, kan yung kokongi member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Te toi talo whātu, mā lole soi fō manuia le tātou polo kalame nei o le TAUTAI A'E nei a whiawhi o le aso lua. Ia, o le
tala vo le masani ana na fai pe a fai wa e atu ia se fai va yo le TAUTAI A'E ia pena fo i pe a fa pe on le ua mai anga lu ngole aso ia te le vo stala va pe na le te fai atu e toi ia malo TAUTAI A'E ia inga lu nga ma fe a wona nei fo ia so lua ia o le a si mea a koe fai wa ka ko mai i le fo i le tau fai ungo nei tau sa matou ia matou foi anu ia tele ai na o loi fa ungo meni o tau sanga ia aman talona ba ai le pisi o le tumu o te mi o voli foi e fai ia mo talonga foi e masena fernu ke ngilo lo ina le tulanga le tumu le nu wa ki ba ai ku ai nga vai la mo se ai ia vai papa vai pingi ai foi vai violet ia mo vai violet fa popo kwai ai William o lo ia se tatou ai le ia nga i luma pe fa nga solo tatou polo kalame tatou tal no tatou fa so nei fiafi o lo o ia se tatou fa manuanga o le fa manuanga ia pe o le sa mo ni fa pito mai ia mo le to fa ia siata e fa be ia le ana to ia ia tau sanga ia o le iso tau sanga fa popo le soifu o le tina ia au te lo le ale a faina lea o le ole a mosia vano ia mo le to ia lo faanga o le mo le to lo faanga i le tina matua ia falu polu futialo a inga patea ia mai le nuu po le afio anga lo te soa sa le moa o le aso na filena ato ia i le iwa sfulu fate usanga le matua o le tina ia falu polu ia ai vi faia ia loto manganga o le na fanau ia ona o mafai ona ulia mai o le tina le atoanga o le iwa se fulu fate usanga o lo soifua o le talo ia na iau fan si au fanau ia mai se foi ia o e uma na tutupu mai te o le tina ia anga le leile atua ia fo wa inisi tausanga se tele tulu inisi tausanga se tele le ola ma le soifua ia wala wala o tau mafutanga ia mai se ia o le tausinga foi o le ai wa e manatu ia ona lava tausanga ia alo fatino lava lau tiute ia o le tausinga o le ainga i le tūlanga o lau te talo ia le o lo faine ia whaamanuia mai o whaamanuianga na tuina mai lunga le tātou pulo kalame mai na i o walo ia Jacinta o Johnson o Rati o Jason o Jacob Julie ia ma Johnson Johnson like titi ia mai e pei on na tā ua mai ia i le tātou oro whaanga na le sa tuina mai i le tātou polo kalame i le nei a fiafi e ui la pe ona o whai atu e ui ua tea ia le aso ia ai e tau lava ona wha o atu pea alo whaanga ona i o walo ia le sa tuina mai longa le tātou polo kalame ia mao le whaopopo atu ai foi ia mau mātou lo whaanga ia be ia ui whai masui o le tātou polo kalame nei ia mo le atu ai foi ia lo whaanga ia o lau TV ia o te ilo le TV le tele na e mai moa ia le Blue TV ia he whamanuia atu ai ia te o le tina ia i la atoanga o nisi o tau sanga whapopo i lo soifua whaaftei foi ia le mai moa whaaftei foi le lango ia te lo foi o lesi tina te talo mo le tātou Bluwave TV ia i le tūlangolo ia na polo kalame ia mo le tua ia mātou lo whaanga tele mo oi ia au te lo foi ia le nei foi ia vanoa mo i lātou umalava o lo wha manatu i nei le so lātou waso soifua ma se whanau ia wha manu wi atu ia o tau waso soifua ma se whanau ia anga le leile atua wha popo matiluini se sa tele ia au walo o tau soifua ia ole pefo no utala noa i le tae ole nei wa ole mta upo fo i le i le swinga ia na ufa ia tu ai i le tele o ona i tātou tangata o malanga mai
wale uto e tangi sa la vai ni o loa e o maave po o ni mea fo ia o ni umu wa mana tua mai ia i li te roi le mamau te le atu sa i le vanga fo ile a mai matu ai ia pa wale o le me matua mamafa le mafofau ia e osu e mai po a pe fa pe o lai mau le ainga e mau fa to anga e le leilo tonga ufi ia le i o su e mai se ainga i se ufi ia o se tautalo o me o fa pena ona fai lo le o se fai ai valu o le fai ai fo ile a fai ai fu le fai le pepe i po le fai ai elen ia ona fai lo le ma vio o le mela le o mai tau nei le anga i mai ma le swinga le o ia i le tele o tanto container i wa viva mo mai tatu ai ngai na fia uma fa la velave to ia lu mala vale le o sol vale le a fa ia tu e a fa se uma mai le ai ia ma wana i mena se o fa nau a se ofu o le ase me ave ia wa lava na a se upu i umu me fa pena a wa le tala le na o mai nei fa mai ia to te logo o makua o mea umai e maua i nei le talo le ufi o le koko le u la wa mau o mai o a o mea foi lei o ele ni mea na mai sisi tunu mea la volena a vatu la vai nei Samoa pe o la lana le na ufa aftai e to ai ina ia tatu sponsors e mai se lava le sunga le fa fenga inga mo tasi le o tamali o la tunu le o lo tu ma losi la vai le mele i le tu langa o la wina tu le o tatu fua fa to anga mai nei ia i la fu ia tunu ngai so nei o tatu tanga ta wa anu sa le o mai o nei tatu tanga fa mai so se a kalo afiki ia mai so le o malala le la kui ku val ai o le winga la fa matela ia wa tele na tele na o mai ia mai lo fa mai so le ile kai mo ele ele fai sua le vatu i fiti le fai sua le mau nei i Samoa o wa o mena lu ma fai fu ona ave ia ma fa isa ma e fa fetai e fo i le tato fo i ma lo i le sa ili ia va no fa pene ia le fo i ua ma wai le va no na i tato tanga tai o ia e tau se sami ma fa nga i o tato lo fo i o lo wina tu i nei atu a wa le wo mana tu atu tala no pel baenga le o le nga ia tu tato malo longa o le fa nga solo lava ia le vaenga lo na lu o tato lo se selenga o mana tu mai tau sanga le tena ama tai lo se selenga le ala o umale lo se selenga lu a fe lo su lu o lu tolu ia mana tu o e umale lo se selenga e le fa pe e fai le tau sanga wa te ta inga le fa pe a lu a fe lu o tolu se longa ama te mai january ia ka mo lo se selenga lu o ile masino te sema le ai o le fainga lo se selenga e fua i le tala fa te tau o tu le tupe mana tu foi la financial year so se atunu o yundi ia ma o le la pin amata mai a uni tau sanga lente ina ua mai ona pasia e le parlemene ma le tatou mautafon ia le tala fa tau le tupe le tatou paketi lu olo tau le ala wa umale le tatou vaenga lu se ala la fa nga solo le tatou lo se lenga fo o le sila ma le tu le ua ia ile lo se lenga le ia o le ua man tu le ua sui fainga fa vai mo se lu se lenga e o tu malo ia a wai lu se lenga ona o foi na tu le pe fa malo fa malo i me o wili pelo o sa pelo tu lo fa fonga la tenu o iliafi o mena sa fa me alo fa tu ai tu so ani na foi fa toanga sui lo fainga fa vai ina wa o mai lo ile tau sanga nei tau sanga fa tu pene le ala bo atu malo fa me alo fa tu malo ia ile seleni se fulu wa fe tu ina tu le malo i pisinisi sorry i ela fai fa toanga ia ma tatou i tu malo te tas a fa ia la tu o le winga la o ta o vaenga le ia o le si le vaenga o le te lo le ua run ai pe ma ta mo ai pe le polo ke nei ma mau ai pe ka ku kanga kai fa fo pe ku kala ngo a ku sui ia le tu lango tatou fu fa toanga mai tu wa me moni na fa pe o le fainga fa pe nei fai se manu elu lua te o sioki ia ona foi ia o le ai o tele in wa man tu fo ia o tu langa ye nei e pi fai fo ile le fuata ia le tele mo pi o le ulu me fa pe ai fa tai fo ile malo ia ile ngata la se fulu wa fel na mo i tu malo taitas ia o le fo fio so ani mo na fatu la au ti pula me fa pena e na ia fatu ma wi na ipe ia le wako sa pala ia ka ko ia nei Samoa mo tatu wa tunu fafo ia ai manatu o le ase i sai fo i foil por kalame o le tatu
TAUTAI A'E ia i le nei fiafi ia toi te liu mai ia ona tau lunga atu le o le polo kala me nei fiafi ia mo sa mai sa mo nei. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots. E fia le Pacific Ia i o le tūlanga o ia ina I tāna lau le whaamisilonga. Ia o te loa ia o le ao atoanga mea uma ia maufu ila mino e te maliu mai le tō wha ia siata. Ia ona toe tātara no fu ile I le tūlanga ia ina I atoanga o isi mta upu. Misa lava. Ia le mta upu lea lava o ia manitofo. Ia o le tō wha siata. O ia lava lea o nafa lava mal whatara no ina o mta upu lea I. Le tele ai ina mai mo mai ro tātu e tunu mafisisi le mai ai. Ta foi le ai le sunga ia Sam ia o le tātu tala no ia Sam. A o le winga sa o le mata upu le sunga tu au. Tu sei le mata upu la ia Sam. A le mata upu wow o le fo. O le points kongunga po le focal pointing na o le mata upu ele o Sam la le winga mata upu ia le mata upu fa tau I le suenga o le mafu ang o le maliu
ole uso foi po le tali ia po le tau le foi atu hau fa savalu ia na maliu le tau sanga lu o tasi ia walanga na tau tala no voi le ia sa ia wa pe ole tasi le o ingoa le ua lau lunga tala no anga le teimi nei ona o ia ole memonia ona ole sunga le ia pe o ia le au mai i lunga mta upu ina ua maua le avanoa e fatala no ai ia ele to file vai malai le fatala ngal vai malai to fa shata ia ko fila kako ia o ko fa sia kale ala e fa ka ke ele maka upunga ia o ke musu ke kango le maka upu ole ko fa sia ia la ngol lana mta upu la e fatala no ia fa pe atu ia si maliu mani to fa sia ia ne to fa le pole ase se isi update wa olisi mena e pisi ia le uso fo ia lu lava su ele tu langa ba o lu so fo ia o lai lava ia nga i lava fo ia su ele tu langa ina i ma fai lava ia on update tu lava o to ele fetalainga ia siata ile me wo ia le mata up ia o le tu langa la ia ja u ia mai nei Samoa ia e pa wale va nga leute lo nei ia o lo o tatia lava le mata up o ile fefo ile attorney general la vai e fai lava ia le review fo ile le Tony Journal ile tu langa le mata pu man tu mata pu nei sai o ile official leo ia ala na fa tonu ina cabinet tau na avel mata pu tai le Tony Journal I mule no ia le ala o nei le Tony Journal ia le mata pu la su e la to fa tasi mani nai mau fa popo mo mau fo mai le vai ngale official leo ia ona pasi fo ile nga ile Tony Journal la to la na la fa nga solom tau ma tu la isi su ngam tau pun ne ia o fa pena ona nga lue ile fetala ia sata por to fa fo ile vai malai mo ko ke popoli ke lua pe ke o kai o po la so kofi ia ai to saule to fa ia sata ia mo to mo mai se isi ta tu tala fo ia ta tu to fa longo fo ile ia ai mo nei temi ia o le lava fai ma tatu tala no ia nei me fo ia o lo ia lungo o Samoa la to ia au fo tatu te ma fo tele ri tatu te talo tatu te talo ina ia ma ve no fa ali la mi to a fai o nai tu te mana na o ia maua ia mo to I lo le ma fu angol mali o le fo ia tali ia o le tatu me na tau on fai tatu te talo ina ia fa pena ona fa ali le tu ala mi to ia va veno to ilo le memoni ia ko ka kalo mo ko fa ia sia ma le memonia ia nei foi time ia le fa ngo fia nga lu nga le fitale nga va ma la fa le wi le foi nga o ko se o le ko wafi a ko ke le no ma so le ko le la ve ma ko bo ni me fa ia to ta talo mai mo le uso ia sia ta ia por to fa full vai ma lai ngai le fa ngo fia nga ru ngo fa ngai so uso ia tatu te talo foi mo Samoa mai se lava ia la ngai mai nei vai taimi ma so fia ia tatu te talo ia maua pe la tunu le file mo ia mai se ia ma te la tatu te lau mai le tala pepelo o le mta nga ruenga ma le au la una ia te talo ia tu te talo mai ia fa mi o tonu ina ia tatu mta nga ruenga ngai ku kila o mai ka ku la ku kala pelo ia va pe to te lo e corrupt le mta nga ruenga pa ko kalo ia talo sia ia AVS le corrupt ia me fa pena ia tatu mau ai te lo ke le si meanga wo ko inga mau le kali o ko fisili nga ko fisili so oi ia langa fu inga ko mai ko ai ko kilo ka kalo ia va venga mau era tu te talo ke vai ia ko por sa unha sia tale la sa wai o sa fa me sia ta ia o le ua mau ia langa fu malu si ko kalo ia no tatu tale no anga fa pena ia ai o le vaenga na le pe ona o fa ilo atu ia wa te loa o le tautai ia po kala menu tautai ia mali ia le kala menu tautai ia o le te le au tai ia e ke pe fo ia mele o te le fo ke va ia ko talo fa siata ia fa malu atu ia wa ili si te mi vo ile le wa kikiro aku ia pe o le o fa pe e ia la mal tanga to fo ie na ono i fo ilunga mata pe i fo ilunga fa longo na
va ia ni mele ia o vidi se toi matangata pe fule le winga fa mtalanga ia pe nga vai kula wa pia mai ia le TAUTAI A'E ia na asia lava e te fa pe na le tulanga o le la fo e tau fa ai lo atu le tulanga le ia e manatu ia o le a tatia ia o le pe ona fa yatu te la o tau le te le ndu tu fa mai u tala no atu i le mta upu le ma le mta upu alu fa i lo atu o le mta upu nai o la fa nga solo lava suenga le o tau fia ai o le isi la lo loto le mta upu ia e fa pena la fa ingo le matou nga luenga ia e le mfai lava ona tanga e fo ia e tango fia ia se me o tala no ai ia le isi fo yuso ia ila na nga luenga lo fa tino ia o te loa ia o le au te lenga ma te fa wino la tano longa ia o le a ma liu mai to fa ia siata ia ma tatou mautou mafuta foi ma tou tu fitili ia ile tulanga wo ia nei mata upu fa pena al mata upu la le a sunga ia va mu brown ia o la uto tala o mai tua ia le ngali ali ai le taimi ile le fam sinonga il masino fo o yo le sim ta upu no vai tu o ko meni mai tanga tana na file atiko sa tu wat ia wa mele u ia e sale atiko ia e sel ko meni saulal au va wa ia tu fa pe mai pe fa pe fe mai le mta upu le a Perkins mo si ma fine fo len sa mai America len ta fia leo ona oni tulanga fo ile pe ona sile fia ia ile ini tala fo ia sa fai fa sanga ile tato malo ia mo le sile fia mal manino la tunu o mta upu le ona o le tu sile mai po fe wo ia mta upu le va uma mo le va na uma mta upu na ia ele o to ia mta upu na fa msinonga pa foi online tele i ma wala va tanam mta upu te lo wa to nei po so le lua masina o la oi to ia America ia le to fine po ma fine ia Perkins mo la to mai mo mai ia o le sa o mai ona fai ia serve ia nei vai ngo nei fines po nei fa salanga ia to tongi le tupe vai nga fa pena ia ma pe la fo manga ma san il fa msino la o to fo ila na ma fine ia awa o le na o mai tau tu no ma tatu na fia to comment o fa pe mai ia po fe wo el mta upu Perkins po o fe to fa wa ia o le mta upu ia o le vanga o mal maka upu ke lo po la o ko e fainga luenga ia le na fo tama ita isa a fira mta upu pe ia o le lava ia e to si mai ai ia so ta to tenu ia ai ia le manatu ia wa tonu mai fo i le si ui o le polo kalame o le TAUTAI A'E i le nei aso lua nei aso lua se fulu maltasi ia o le masina nei o November nei tau sanga lua fe lua se fulu male tolu ia ai nei taimi toi ngole toi fo ia alo faanga ia ma fa manuanga o le aso soifua po le aso fanau ia o le tina matua ia falu polu ia patea mai lutu soa sale moa iwa fu fa tau sanga le matua i lea sa ia i le aso nafi ia o le talo na ia atoi makuka kalo le ko ke fa fonga mai ia tatou ia lau fa fonga pa anga to tino o le Blue TV ma TAUTAI A'E ia le tua fu ni tau sanga ia ke lo pe ke wa ulia sineti na le se lau tau sanga ia o lona se fu ia foi ia wa ulia ia lona iwa fu fa tau sanga ia o ke kingi ia o le e kau mafau pe o ngau ni ko sa fau pe e le tai ia taru si au ni le lima se fulu po le fa se fulu fa aftai ia almene ia o le lava ma sa salo ia ai fa mo la vai le tua ia ma wole ola ma le malosi ia tatu te mafuta i pe i lungo pe au ngalu ia ang le tua i fa mo fo fa ngala tinu fa ma ia fo i le tua ia o nanga ia meise o pisinisi o lango ina le nei foi polo kalame i le sunga le whaafengainga ia tole foa ia meise ia leo pepe ma le vanga le Pacific 40 Digicel ia whaapena fo i le tatu tautua le Samoa ColourShop ia whaamanu ia atu le tua ia atu uma ia meise o leo tatu au whaafonga ma leo mai moa tatu te wheloai ma wa sei si ava no tai au ia ke lo ta tu te filo ia le ia te ola tu te filo ai male to fa ia se ta ko ke pole e pe sa wa sia te tai au i o mo mai sei si le ngal ko i le nga ken fa sa la wa ko i nga fo e o tangata e su
ya ngo winga ya e ke o ka o yo so se si ta tu update fo ya mai li to fa is ai manu ya tele fa mo fo fo nga ta tu tunu i le nei a solua ta tu toi fe lo ai pe i le ang le mai no fo le tu ai mo le te menei soifua